Montes Crisostomo, tingkayang pamilya, at Ding Malonzo family. Para king Aldorang Kebaitan di Marian Rivera Montes, John Chrysostom Montes, at Myra Lamar. Para king Special ay intenciones dari Maria Alicia Salenga, Mary Manet Pineda, Pamilya Paldeng, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Remy Dungka at tingkayang pamilya. Para king Malagwang Kapaldanan at Kaligtasan de Remio Pangan, Mario Pasyon, Benita at Felicidad Reyes, Nelisa Villanueva, Fred Cabalya, Nena Andrea Ingal, Hil at Nora Tayag, Abi Tayag, Marico Yu, Evelyn Candelaria, at ding sa blatang kapatad ama sakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan da rin kapatad tamong Mayang Upie, di Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louie Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, General Amado de Mata, Merla Mangalos, Siriaco at Rodolfo Toledano, Nelson at Rodrigo Benitez, Jose, Perla, at Trina Yazon, Benedicto Tapia, Marian Ocampo, Richard Cabalya, Lourdes Manalo, Anicia Teodin, Manuel at Gerarda Bautista, Lodimer Pineda, Feliciana Pajarillo, Tomas Lazatin, Josefina Santiago, Peregrina Cruz, Catalina Crisostomo, Josephine Fabregas, Angel June Baking, Manuel Mendoza, Lionel Gopez, Soliman Dolin, Leoncio Harligo Jr., Jose de la Cruz, Alejandro at Ana Garcia, at ding sablang kaladwaking Purgatorio, at detang ala ng Makaganakapa, Karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miya peaktuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners. Siklod tapo at pangadyantayang oratio imperata laban king COVID-19. Kilagyoning ipa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamatena karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mo mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulading ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa.
Ingatan mo loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan detang meyango na pie. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming niyabe-abe, para king ikakayap ting sabla, at ban makasab kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal at pamagmalasakit ni, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kakbanal-banalan. Ayon duning Diyos, emo sana pisawiling aklis mikeka, king kagulangan ni, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Judas Tadeo, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdón. Hilagining pa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen.
King lagyo naningig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos at ing sala ning banala, Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. At syuta ng eniking kalabi ng 7 Domingo, ning karaniwan na panahon. Si Siyentala rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu. at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong pinaking isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ning Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sa King Bie Alananga. Amen. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapag karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamatas abanwa, kapaya karing tao, kayang kaluguran. Ginong Diyos, ari ning banwa, Diyos igpangmayupaya, sa samba pasalamatan para ngalanda ka. Sa samba pasalamat para ngalanda ka. Ligaya king Diyos, king peka matas abanwa, kapaya karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king peka matas abanwa, kapaya karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos, ayig pami, ikami man, aduan miking anak mo, ing ituro na kaming mga di. At iya sinabi na makipagsalita mit mong kapanaligan. Dinan mo keng sa patasikan ng loob,
masipit manalangin keka at esasawang manyawad king kekeng kailangan ang gaking ibiyena ning kekang ganaka. Emoy pain tulo ting kalingwan ming manalangin para karing pamangailangan damo naman ring aliwa, lalo na para karing bage ating ulaga kalupa mo ika ing kaburian mo ating kekang kayarian. Itiyadwan mi kapamilat naning ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambemo at ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Loklok tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba, king libro ning Henesis. Kanita nga na ning Ginoo kang Abraham. Tutong dakal ing sumbong laban king Sodoma at Gomora, at tutong maragul ing karelang kasalanan. Kailangan ko lang puntalan ban abalo, nung tutupin o ali ing sumbong dakanako, laban karela. Mintala ring lalaki king Sodoma, kabang manatili ang makatalakad ni Abraham, arapanan ning Ginoo. Linapit iya Abraham king Ginoo at ngana, tutupin kayang lipulan nyo la, ring tao, at idame pati na ring alang kasalanan, karing ating kasalanan? Nung sakaling ating 50 kataong alang kasalanan king syudad, sintangan niya pa kaya ing syudad? O patawaran niya, paulid da detang 50 kataong at syukarin? Mabayat yung daptan ingantikan yan. Pabustan mate ingalang kasalanan, kaya benaning ating kasalanan. Pakipanteye wari ingalang kasalanan, kingating kasalanan, sukat mapalyari ingantikan yan. Gawa neman mong waring matulid ingukum ning mabilo gayato. Nganang mekibat ning Ginoo. Nung manakit kong 50 kataong alang kasalanan king syudad ning Sodoma, sintangan alang-alang karela. Migsalitayang pasibayo ya Abraham. Mangangas kong magsalitang pasibayo kaya kayo, Ginoo ko. Mistula ko mong alikabok at abo. O mong kulang lang 5 king 50 rin tao nga lang kasalanan. Sintangan niya pa kanita ing syudad, pauli da ring 5. Pekibat ning Ginoo. Sintangan nung manakit kong 45 alang kasalanan ka rin. Sindo na pang Abraham impamagsalita na, ngana, o mong 40 ring alang kasalanan. Pekibat ning Ginoo, ko'y balaos ing panyintang alang-alang karing 40. Kanita nga ng Abraham, kayo sana mamimuwakan ako, o Ginoo ko, nung magsalita ko pa. O mo ang 30 ring alang kasalanan ka rin. Pekibat ning Ginoo, ko'y balaos ing pamanyintang, nung sakaling manakit ko 30 kataong alang kasalanan. Migsalitaya po i Abraham. Mangangas na ako na namang magsalita. O mo nga 20? Nga nang mekibat ning Ginoo. Pamurin sintangan, alang-alang kareting a 20. Sindo na pang Abraham impamagsalita na. Kayo sana mimimuwakan ako,
nung sakaling katatawlian sa biyan ko, magkang atin mong apulong kataong alang kasalanan ka rin. Pekibat ning Ginoo, eke sintangan, alang-alang, kareting, apulo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tamo po. Ginoo, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Ulitan tayo po. Ginu, kingaldo, minaus ko, ika, pekibatan mo ko. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginu. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian kaya ka. Arapan ke ing banal at templo mo, duko ko, at purian ing kaya kang lagyo. Ginoo, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Uling pepakilala mo, king sablang bage, makapaygit ya ing lagyo at kautusan mo. Kingaldo, minaus ko, ika pekibatan mo ko. Mismong sikanan mo, yang pagkalog mo kanako. Ginoo, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. At yuka king kakatas-katasan, ding pakumbaba, kaya kano mang ingatan. At kaya ka, ela makasalikot ding palalo. Makapadurot ko man king kaligaligan, ining biya ko, kaya kayang ingatan. Ginoo, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Kalaban kong mua kako, kaya kalang sasabatan, at liligtas mo ko. Kapamilatan ning upaya mo. Tuparan mo ing sablang pangako mo. O Ginoo, ing alang kupas alugod mo, alang kayangganan. Ginoo, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Colosas. Inyang mga binyag kayo, mikutkut kayo kambe ng Kristo, at king pangabinyag yu, mi pasublian kayong mebye kambe ng Kristo, king kapamirataning kasalpantayanan yu, king upayaning Diyos, ape pasubling mebye kayo. Kanitang misan mete kayo, king kamatayan ay espiritual, apasari ning kekong kasalanan, at pawuli ning pagano kayong masasakop king batas. Dapot ngeni, ing Diyos, binyaya na kayo kambe ng Kristo. Pe patawara nakatamo, king sablata mong kasalanan, ligpusane kayo payan ing batas. Kelisane ing listahan, daring ke katamong kautangan, asukat pakibayaran. Lekonong lubos at pinakuno king krus. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo pumini ing mayak pabalita.
Itangan po, tinggapye ing Espiritu, aginawa kay katamong anak ning Diyos. At king Espiritong iti, aw santaya ing Diyos, kay katang tatang. Ing ginumanatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Minsan, Jesus manalangin niya king metong alugal at inyang mayari ne, ing metong ayalagad, nga nang sinabi kaya, Ginoo, ituro mo kaming manalangin, anti mo ing gagawa ng buwan, karing kayang alagad. Nga nang sinabi ng Jesus, neng manalangin kayo, anti kanini, ing sabihan niyo, igpa, mizambanya ing lagyo mo, datanging pamag-ari mo, dinan mo keng pamangan aldo-aldo, patawaran mo kami karing kasalanan mi, uling patawaran mila naman detang ke kami mi kasala. Mo ke iyarap king mabayat akapagsubukan. Nga na pang sinabing Jesus karela, ipalageta mo, ing metong ke kayo mintaya king metong akakaluguran, king kapitangang bengi, at nga nang sinabi, abe, para man mo kung atlong kapirasong tinape, ipaindalan niya ing metong kung kakaluguran na maglakbe, at ala kung ayang pangkaya. Ipalagya tamong ing pakibat nitang kekang kakaluguran at syukilob ning bale, anti kanini, emo ko istorbuan, makakandado ne ing kaya kaming pasbul, matudtud na ke ring anak ko. Ako malyaring tikdo, bandinan da kaking pamangailangan mo. Sasabihan ko ke kayo, agyang eya tikdo at mamye, uli na ning karelang pamikaluguran. Tikdoya pamurin ban ibyena ing adwaning kayang kakaluguran, uli na ning pamamilit na kaya. Inya sasabihan ko kaya kayo, manyawad kayo at mirinan kayo. Maninton kayo at manakit kayo. Maus kayo at mibuklatanan kayong pasbul. Uling ing balang manyawad, mirinan ya, ing balang maninton, manakit ya, at ing balang mamaus, mibuklatanan ya. Nino mo kaya kayong tatang, ing mamye ubingan king anak na nung iti manyawad yang asan, di nanyewaring alakdan nung iti manyawad yang ebon, nung ding marok ke kayo, balo dalang dinan mangayap abage ring karelang anak, lalo na kasi ing kaya kayong igpang at syuking banwa, ibiene ing banal ay Espiritu, karing manyawad kaya. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Ginoo, turo mo keng mga di nga naning metong karing kayang alagad king ebanghelyo ngeni. Emo uling akakit da tuturo ng San Juan ding alagad na. No ne uling, akakit di nga pong Ginoo, ang buski no ka rin, maski kapilan, maski makapakanano, makapangadiya. Kasi akakit da ring alagad king Ginoo, maski king bale, maski king templo, maski king garden, agyang king disyerto, agyang king bundok,
makapanalangin niya. Agyang early in the morning, agyang itang kapitangang bengi, agyang magdilidiliya, maski dakalataw, agyang kaybat ng megobra at mapagalya, agyang mag-agony in the garden, makapangadiya pamurin, kasagli ng makapangade, kasagli ng makakonecting apong Ginoo. Nanuya ba ing number at dial na? At kasagli ng makakonect king apong Ginoo. Kasagli ng makalapit king apong Ginoo. Nanuya ing password ng gagamitan. Nyapin, nga naning metong karing alagad na teach us how to pray. At tiro na no, man ni nga pong Ginong Jesus. Di nga lagad na, tiro na la, pangadi. Tiro na la, makananong mga di. Tiro na la, panalangin. Tiro na la, pamanalangin. Pamangadi. Enala tirong formula, prayers. Eno tirong litanya. Eno tirong dekaun. Ing tiro na karela, makisabi. Makipagsalita. Makiadwangan kong amano kingapong Ginoo. Ing tiro na karela how to pray nga na pakibalwan ye. Pakibalwan me. Pabalo ka kaya. Kilalanan ye. Kilalanan me. Pakilala ko kaya. Ing tiro na nga how to pray. Kapakilala ko kaya, pakibalwan niye, kilalanan niye, pabalo kayo kaya, pakilala ko kaya. O yan ning amanwana, ning tiro ng igpaming pangadi, itang mumunang kapit na ning igpame, tungkol yaking pakibalwan niya ingapong Ginoo. Kikilalanan niya ingapong Ginoo, igpami, misamban niya ing lagyo mo, ing kayarian mo datang ya. Mi pamintuan ing loob mo. Tapos, itang other half ning igpami, ita naman ing magpakilala kaya. Ita na naman ing magpabalo kaya. Nyapin, bala mo mawari prayer is, pakilala ka kaya, kikilalanan niya. Papabalo ka kaya, pakibalwan niya. Nga naning second half, di nan muking pamanganaldoldo. It's about us. Patawaran mo rin kaya kaming kasalanan. It's about us. Muke paintulot king kapag subukan. It's about us. Deliver us from evil. Alamin mo siya. Kilalanin mo siya. Igpame. Nga naping sasabi ning pangade. Aliwa keka, igpaya. Kilalanan me, nga naning first reading, agyang mimwaya nakapanasakitan, agyang me tong yamo ing mitatagan mayap, nga naning mumunang pamamasa. And then, sa patitang pakibalwan niya, pabalo ka mo naman kaya, that is how it is, potang makipagkwento, makipag-aduangan amano. Eka magkunwari. Natural ka mo. Eka manlati. Be confident. Eka marine. Never hesitate. Kalupa na. Anak na ka. Nakaaliwa kaya. So makanyan kanuing manalangin. It is always a tuting. May ngari keng kwentuhan, conversation, communication, dialogue, never a one-way thing. Either ikang pabalo o yang pakibalwan. Nung lalapit ka, kingapong Ginoo, ing pamangadi, at the same time, ing pamangadi, palapitan me, keka ing apong Ginoo. Teach us how to pray nga daring alagad at nano ing tiro ng how to pray
potang manalangin ka, ating kang aduan, iyabe me. Iyabe na ka, buri ng sabyan, ikong adwa, dinggalo, ikong adwa, ding kimut, ikong adwa, ring gawa. Aliwayang gawa para keka. Itang sasabihan ng ask and you will receive. And naboring sabihan, manyawad ka, gawa na, pabaldog na, kabod na manabo, king gamat mo. And naboring sabihan, He will do it for you. That is not the meaning. Yung sinabi ng ask and you will receive, seek and you will find, knock and it will be open to you. Ing buri ng sabihan, gawa ne, kaya beka. Gawa ne, ikong adwa, inyapin natin yung ask part, ating yung seek part, ating yung knock part, buri ng sabyan, ating kang gawan. Inya kabud gawa na, inyapin sa mag-ask ka, ting kang gawan, and you will receive ating yung gawan. Again, it is a two-way thing. Ating yang party, ating kang party. Makanyan kanuing ating aduan potang manalangin, ating aduan ing metong nga manalangin. Ituro mo kaming manalangin nga naning metong karing alagad at tiro nala how to pray. Makanano, paluban me kanu at paluban nakakanu, manatiling bukas sa isa't isa. Pagbuksan mo siya, pagbubuksan kanya, patuloyin mo siya, patutuloyin kanya, uling alaka nung kapitangang bengi kingapong Ginoo. Nakalupa ni tangking ebanghelyo, alaka nung ganingaldo king apong Ginoo. Nakalupa ning ketang ebanghelyo, yaman nyarang paspul. Mangandado, mamadang sulu, palagi ang makasindi, palaging masala, paiwatig na manenaya yamo, makaintindiya, inya metong mo gawan. Pagbuksan mo siya at pagbubuksan kanya. Kareng ninumang bisang paturo nung makananong mga di, kingapong Ginoo, makanyanyang mga di nga pong Ginoo, makipagkwento ya ki nga pong Ginoo. Palagi ilang adwa ni nga pong Ginoo, ing gagawa keng pangadina, at palagi lang makabuklat king balang metong. Talakat ta. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu. lina lang king banwa at iyato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutam. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu. Bibayit kang Santa Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete. King katlong aldo, sinubliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, pagbalik mo naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king panga sublirang miering mete, at king pie alang angga. Amen. Marap tamong ngeni king Ginong Yesus ban, ituro na katamong manalangin, karing mga ragul ayamano, nune king katahimikan din kaya katang puso, nga tamong ngening manalangin, Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Ban ikulisak tamo ing kaya katang tula, baning kaya katang dalit ning biye, kapilan man mate, ban maging mapasalamat tang balayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Baning lagyuning ipa, mikablasya king balang aldo ning biye tamo,
Anting meto nga bendisyon, king sablang mabibiye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Baning kayaryaning Diyos, mayakit siya king pamagdulaptang katuliran, king kaya katamong kasalpantayanan, ang makakimot karing bundok, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Baning kaburian at batas ning Diyos, midukit siya karing puso tamo, ban maging tapat tamo king kayang kasunduan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manalangin. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family. At yung kapasalamatan dari Lori Jimenez, Amelia Julian, Cecil Bernas, Linda, Viray, Wilma, Hiraw, Elizabeth Malong, ing pamilyang Pineda and Resurrection, ing pamilyang Montes and Crisostomo, ing pamilyang Malonzo, Cambeda, ring kare-kare lang ang pamilya. Itanggapan na mo naman sana ng Diyos yung kapasalamatan na rin kapadatamong mag-birthday, Marian Rivera Montes, John Crisostom Montes at Myra Lamar. Pagkalam na sana ng Diyos yung special intention dari Maria Alicia Salenga, Mary Manet Pineda, ing pamilyang Paldeng, Mariel Miranda, Joselito Garcia at Iremi Dungka and family. Pagkalam na sana ng Diyos ing kapag nasandang speedy recovery, good health and healing di Remio Pangan, Mario Pasyon, Benita at Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalia, Nena Andrea Ingal, Hil and Nora Tayag, Abi Tayag, Marie Ko Yu, Evelyn Candelaria at ding kapatid tamong masakit para king pamanantabet protection ning Banalaya Espiritu king pamilya ng Ani Rason at king pamilya ng Antonio and Josefina Guevara. At iuli no sana king maligaya ng kayarian ding kapatid miyangon na king Bie, lalong-lalo na Emmanuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Amado de Mata, Merla Mangaluz, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Mariano Campo, Richard Cabalia, Lourdes Manalo, Anicia Tiodin, Manuel and Gerarda Bautista, Lodimer Pineda, Feliciana Pajarillo, Thomas Lasatin, Josefina Santiago, Peregrina Cruz, Catalina Crisostomo, Josephine Pabrigas, Angel June Baking, Manuel Mendoza, Lionel Gopez, Soliman Dolin, Leon Sho, Harligo Jr., Jose de la Cruz, Alejandro and Ana Garcia at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alang makaganaka karela. Ipanalangin tamo muna maning sari-sarili tamong kaligtasan laban king COVID. Ing kaligtasan da rin kaya katamong kapatid da frontliners, ipagkalam na sana ning Diyos, ing speedy recovery, good health and healing da rin kapatid tamong ating COVID king kasalukuyan. At iuli no sana king maligaya ng kayarian, ding sablang kaladwa, daring kapatid tamong mayangon na king Bie, uli na ning pandemic. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong manalangin. Ngeni, aduan tamo ing sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, ituro mo keng manalangin. Antimonong makanano kang menalangin. Makanano kang miye. Antimonong makanano kang mibiye-biye. Ipagkalubme ing espiritu mo ban, maus kami ibat karingkekeng puso, tatang kanakong tatang. Ikasaning maging mabiyeming Ginoo, ngeni at kapilan paman. Amen.
talakan tapo. Manalangin kayo kapatid, ban ingke katamong dawon, matanggap ya, arapanan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, tanggapan mo rening ayin ame pili ibat karing dakal mong regalo. Manano na sanang dating misteryo, pabanalan da kami at tayran da kaming papunta king alang anggang ligaya ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuma na tiliya kaya kayo, At kaya ka antimuri, iyat nayoring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o yigpa Diyos king alanangga at lubos mayupaya king kekang lugod binukod mo kami. Ban ipakilala mo ing kekang karangalan nagyamang gilutan daka uli na ning kasalanan mi. Ginawa ka pamuring paralan ban makapagbalik kami lubkeka. Uli na niting kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, ban kanita, atin keng kalupang tao, makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kambering sa Blancoro, ringangelas ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kami nga langtok ng babye kapuryan kaya ka, at nga mingening kakanta. Banal, banal ka o Ginoo, mipnuya ing banwa, mipnuya ing yato, kingke kang ligaya. O sana, kakatas kataasan. O sana, kakatas kataasan. Nuwaning darat, king lagyuning Ginoo wangya. Nuwaning darat, king lagyuning Ginoo wangya. O sana, king kakatas kataasan. O sana, king kakatas kataasan. Tunekapin banal o yigpa, ikaing panibatana ning sablang kabanalan, uli na ni itapag paralampumi, pabanalan mula sana, rening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang, katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape at pe pasalamat ya keka.
piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye iti yung kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning apunan, kingwane ing kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka. Binyene ing kalis, karingkeyang disipulo, nga na tanggapan ye iti, ikongan, at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo, at alang anggang tipan, bubu para kaya kayo, at para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ni gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyaning anak mo. Darawon biya kaya ka, iting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kami matang pangtalakad, arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagambuwa mo, king ikamingan sanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban, miganap ya sa aking lugod. Kambening kaya kaming Papa, i Francisco, kambening kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawa na, at manenayang pangasubling biye, at ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mula sana, king maligaya mong harapan. Lalong-lalo na ring mayango biye, apanalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akeyang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king keka bana ning panawon. Puryan daka at paligayan kapamilatan ng Jesucristong kekangana. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga.
Yan di manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karinga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Datang ke kami, kayarian mo, may pamintuan ng loob mo. Katiking yato, aking banwa, may pamintuan ng loob mo. Kakana ngaldo haldo ibiemu ke kami kingaldo ngeni at ipatawad mo ke kami ring sala mike eka anting pamamat uwad mi karin mikasala ke kami emu ke ipa isaw king tukso nun ne ikabus king maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalug ing kapayapan king panawon mi. Baan king kasaupan ing kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, ring kaya kaming kasalanan, no ning lawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan bempon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapanan ning Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimuri. Ipakit tamong yan ing mikakametong tamo king kapayapan.
Niyo'ing kordero na ning Diyos. Niyo, ing milalako, king kasalanan na ning yado. Nuan laring mayayawos, king apuna na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, humayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
For the last time, third Sunday, kapanyawsan kang Casey Lynn Pacon, ning St. Bernard Street, anak ng Silvino and Wilma Pacon, kakasalya keng August 20, king kakatang parokya. Kaduang Domingong kapanyawsan kang Rodney Wayne Miguel, anak ng Rod and Rowena Miguel, ning dati lang makatok ng king Lakasan Nueva, kakasalya keng September 3, king kakatamo mo namang parokya. Orani po rin, kaya katamong second collection, may kolekta last Sunday. Impong kaya kayong oras, 7:30 a.m., may kolekta tamo 3,782. Impong kabuuan, may kolekta tamong 18,698. Last June, may kolekta tamong 20. At impong sinimbang 2,000. Niya kong utang ikong sinimba, uling mumuran kanita. Mamayad kong utang keng August. Adwala po pintala ning Filipino Mission ng papapuing Ecclesiae Sanctae, impong metong episkopalya po, puri ng sabihan, muntaya ka ring obispo, CBCP, impong metong pontificalya, puri ng sabihan, muntaya king Papa, nga na kanya ning Papa. Kulang la reni, ranking St. Jude. Kulang lang 2,000. Ito po yung resibo na linubya po King Archdiocese. Last Sunday po itang solicitation ng letter na nga pong seto ang pong apundong para king seminaryo. In-announce ke o neng alana pong sobri. Ngeni po atin ng sobri. Reta pong interesado, puntalan niyo ko kay Bat Naning Misa para po kano keng renovation and rehabilitation daring building naning seminaryo in preparation for the 75th year foundation. 72 na po ngeni. So atin yung atlong banwang pamagsadya. Eno po siguro magisan kinangwa kong 100. Exaggerated dya po. Manalangin tamo. O Ginoo, tinggap miya ingkya kang sakramento, apag masosyan mi kapigaganakan king kamatayan, at pamanyubli ng mebyening anak mong ikristo. Manano na sanang iting ayin, idala na keng ilapit, king kaya kaming alang anggang kaligtasan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo. At kaya ka ang tinuri. At bendisyon na kayo ning Diyos mayupayang tutu. Ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa mi daon ne umen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos. Para